سلام وایساد یکی دیگه چه منو که ویدیو که پارت نهم مدرن وارفر سایله با و پیتر چیزی پارت هم دیگه بگنده من کانالا کا ساده آشنا بگی من کانالا سابسکرایب کنه ویدیو لایک کنه کامنت بله واسه دیگه یه سر ندیم برای که پارت هم دیگه خب بریم چه خبره Bravo. Got a hit on our HVI. Name's Andre Nolan. Goes back to the inner circle days with Makarov. Andre Nolan یه نفری رنده رو صدا پیدا گیم دو نفره تندوی ختم بیتم برو برین چاره بچه چه ندید تایم آن بلی پیدا نوڑا سپرائزی رو هم که خب ترک منی رنده مثل دو نفر پیدا اینشی او ویدیو ظاهر گم इधर कुछ रो किधर है तो हाँ खोल तो है लिखा वो बोले पाछे कहने हर तूफानी क्या जावें टोके बगैर चेस्टे कहने तो ये कहने दाखिले बादी आज़ाद हुए जल्दी प्लान करने लगे इतने बहुत बुरा रुए साख Alan the enemy is located on the 6th floor. Find him and kill him. Hadi jana aane kana başladı. Şaşırtıcı şuradan yazdı ya. Got her. Night vision Leader 7 Oh damn, there is a mage there man. Bacha ajir hai ja gendish bizana nidru sahiya oh kuja hai to beti sar tu ka Narecek de olmadı ne orada? Ya, fartuka. Sapıya porka. Chicken porka ne shilda porvere. Shilda badi. Oy. Hayvan. Ya, ne şoke tupanga. İçi. तीर है वो बहुत बाहर भी तो 5-4 बार है कुछ ब्रो नहीं था ब्रो going up to the 7th floor 7 after me don't let your guard down Sergeant we're only searching for you अच्छा बस ये तो oh John यार तीर ये कुछ नहीं ये मार देंगे मौत तीर काम मत कब तक आने का मार दे इंचू मना ले इधर को कितना नहीं इस पंगे ना Poro diye idhar खोल लें इन्हें रोग हर चीज़ अंदर पचने की तो पीर तो हमें ना वो छोड़े
باشه تفنگی ها. خب بریم چاره باریم تیر میریم گونه ده تفنگی آریم جتا نقشه تو که علامتی چاره باریم چونه تفنگی ده کجه بچه تفنگ شینا نه مایی باش بریش تیر کم من 5 تیرم اینگو تیر میرنی خب بریم بورزا که بندیم دیگه را کجیم بریم دنا مدا همرانی بریم اینگو ایکوبله There are traps everywhere. Try disabling Let's them. send it to the ninth floor. todo sí que ne ichi ay ama tupangi guone ni tera alle मैं ही तुपांगो ना हम दौड़ जाता है okay no problem वो दे एक आराम से सवाल है जैसे ही जरा अच्छी है सवाल की जाए ये तबक़े तो क्या ऐसे مش برو ده Keep it moving, guys. ده Still got a Russian to roll up. چیه LAD فلان یاله کاپتان چون تو کاپتان پدا نه چون تینی تا باید چون تینی شاشه Save you a hike. بریم برزا اکتره بریم 11 ویل کام I'm on 11. Got it. 왜 존나 하는 거야 나 왜? دیگه سری خدا پشتا گرفته جان باشه تو پنگری Threat your left, Gary. کلام نارنجا کن چکی جاره یه ورژن تو کجاست یک کامل که پا دیگه آره ده موت این نمو اما ده نیه تیری میره گشته این نمو Appreciate the cover, boss. تیرن سرا چی جانه گره دانه سرویس تمر اینا حق کنه خب برو بریم مریض بعدی Expect heavy resistance. تکه ناگرد این توپنگی پورا اذیت کنه دی توپنگی چند دیگه باید نه میره خوب تیریان کتا تو بام ہے نا یہ وزی نارنج کی دور ده کیا هست یه واو اشتری تو پایینگو برو بمر این چیه AK-47 تو پایینگ آواز کنم همیشه بده منه خدا یه تو پایینگ اوه چی دورده سموک دورده مردک جان سنایپر نبی سنایپر چی بوده یه سنایپر بدونه Copy. Coming your way now, guys. Fires up everything that بریم moves. برزا Eyes on Nolan. Be advised, target is heavily armed. Shoot through the passes. Do not kill him. Yeah, that's closer.
وای من نرم چی کجایی؟ Step it up, Sergeant. Target's still on the roof. ما سنايبر كونفيرم نجد بتميك سنايبر ندات خبر برني سنايبر ما Watch your Bravo. جيوتي Watch your Bravo. Be advised, radar picking up جون enemy incoming بجان units. ايه وحشي Copy that. Guys, let's get a move on. ثوري اوكي بني ايش تمر انا يجيتينو كمان شيء في جنبي شوفوا سفري شو جنبي شو يا यार रोज तुम ना जाएगा तो 6, target is down. Got eyes on Andre Nolan, Makarov number 2. He's down. Guys, move to fuel. We'll be still in आपका कम तो मारता है भाई Well, take him alive. तो यानी बहन है बे Watch out. Secure खबरें HVI. Calling for exfil. Rooftop, southeast corner of the building. शीशे बस बनी Keep me waiting, you fucking fuck. यादा There he is. Kill me. о виноват что суси мана буко мати да наушал Нахуй, пошли вы все нахуй, блядь. замай да ты Mouth moving from here. Shut him up. उसी मना सन अब जड़े अजब मुश्किल जती Guys, we got enemy helos converging इसी on ने the कुछ roof. हो बारे में हुआ Bravo पता to कब watch तक out. कुछ रहे Target हैं secure. Your Oscar Mike for यानी exfil. इसी आता Copy that. है Yankee inbound फ्लैश to Mike. गोने Prep for Skyhook. Copy. यानी खुद ही है दुश्मन है ये Max, तो hold him up until Nick gets here. दुश्मन है ओ ना रखी इसी मैंने कुछ हो रहा क्यों नहीं दिखे ये ना वो तो गोल के मना को इसकी पैर ने उसके राज में बच गया मैं डोल कर दूँ ना क्या ना दिख रहा वो कौन Guys, get Nolan hooked into the line and शी not बेटे actually कब in तक the area. राज से नहीं रही थी अपने कुछ आ रहे हैं ओके साहब और कने ए ये गंदी क्या गंदी गंदी More helos inbound. Keep our HVI secure. बराबर है दुश्मन भेजते थे गाड़ी पुलिस Skyhook 2 clicks south. अपनी भी निकाल करें Skyhook 1 click out. जॉन डमेर मेरी हर चीज अलग थी Skyhook 2 miles out. जरी ये अब जी ना मेरी تمام تفوقه تمام خد يد او دي خير
ये नहीं मुझे पैदा होता पीछे We're about to be overrun. Yankee coming on station. Stay near the exfil point. कुछ ये जानेंगे कब Skyhook Jimenez, Bravo. Put yourself in. Gaz, attach yourself to the target. कुछ करना है This is Yankee. Almost at your location. Get to the exfil and hook into the target. Yankee on approach. तो ये कब लगा Skyhook inbound. Make Strap yourself to the target. We are out of time. लाइक This is Yankee. Almost at your location. अब करो Yankee on कुछ नहीं लगा Guys, attach yourself to the मैंने target. एलएमजी जोन की जाने की Almost at your location. Skyhook inbound. Make sure you're close Guys, to that line. attach yourself to the target. या चलो तो आज का Well done, Sergeant. Hang tight. बच्चा डोंट डराएगा कुजाम रवद What's the state कुजाम of play with Nolan? इस्तेखाज He's less conversational than he was. More of the silent type now. नौला They're at war with the world. इतने होते नौला ने जितने He's got स्कैंडल blind तो faith गाड़ी in Makarov. Makarov needs him. Been contacting him non-stop. He knows something's wrong. मार्को शीशी नियाज़ इन बीच पैगाम देगी Nolan got quiet, but his radio and phone speak volumes. What do we know? They're delivering someone or something to an abandoned Soviet خب prison ये complex. بارتا हम ده تمام كنا انت بارت بعدي فعلا When? Tomorrow. This is our shot at Makarov. No guarantees he's there. I'll take that chance. I knew you would. Nick can get you in and out. I want everyone on this, including Farah. Next to Ghost, she's the best sniper I know. You can pick her up on the way. I'll relay. One is C4 and dry gear. We're getting wet. So is Makarov. Watcher to 07, give me a sit rep. 07 in position with Kilo. Bravo's in the water. Copy. Where's our incoming? Convoy approaching southeast. 4 vehicles. Any sign of